Lakhain ko raisi Borjan constituency angkang dilai khorsing terang mini stadium along Ingdeng near Cape KRAA Ningkan Asek Ameipi Kapamanpon. Kedamtang aruni phaing ko raisi kebani jai mengating pen phaman bang phomen chethapondo adun thu donbri kangpo jai mek along pharui sira near Cape Bokajan LA MLA Sujurong Pharpensi impu ponlo. Lapen phaman bang phukating wa along Karbiang Autonomous Council ODS Alwinteron Chetong Dun Lapen Rong Group Kechari Kechalon Ponang Jeputak Kinang Sot Kirai Alam The Hai Hui Mayalong Deng Ponlo Lapen Aruni Pai Thong Kebani Mati Nini Kechokan Yadaba Por KRAA Maipu Dharmo Singh Teron Pen Lama Ingturpom Lapen Kalitang Atuma Phan Kachikimo Japonlo Lapen KRAA Dun Maipu Hemari Teron Pensi Puthop Bangsong Deng Jai Pontulo Lapen anelo Ameipi ke padupon along alhia mana peng pen Karbiang Autonomous Council CM lapen MLA Dr. Tuliram Ronghang MP Amar Singh Tiso MLA Sujurong Phar MLA Lun Singh Teron MLA Dr. Habi Teron MLA Niso Terangpi EM Kachirong PP EM Richard Tokbi MSc Hedsing Rongphar MSc Kadom Terangpi lapen Pregjam Dilai Hampang Song Rat Asai Klembang lapen Kaprek Pregjam Ahawar rong asar tum Chetong Ponsi Mai Adido Jotpen Pemanpon. Jadi lo, aku Thomas Council kan dalam suku tak ada mana. Jadi ini tum langsung ke kajian kecilan kurang sih dorak petpo, si TikTok petpo. Kelongnya tak right dorak. Kita ini tum kaya bila bang asuh hadong si dukok pulang ke para tumbang kaibel non kaibel polam dukok bang ali dukok ini tumbang ke kelos. Lasi itu soal itu tame bang mana dulu pulang ke bang duri putih bang soal bang ke kanuli deti kita dong si bang dukok pulang ke halas tu apina nak kursi kita orang produk ke ST coba bang kalau bang ikan pun nang kursi council kanta ni tu memori nang pilo lapen ke diri culong ke pilo lah semua dapat nyawang si alang Karbiri long pensi lasu NUC nang kursi itu council itu pari lah. Council serta lasu putar ke di kilo, dia lagi kekang bek nangi asayang dengan kursi. Itu lah bukan ini apa yang lasu putar kalau penting wae. Kita me bukan aja sedikit itu kan dua bela kirap ni putih nang ini itu le klaim cot putih lasu bukan kekang. Kalau bangsa otoriti bangsa council Dilai pen Bijoy Rongpi Karbiang Long Lai